she might sort of cause some bruising or swelling, which you don't want. So, yeah. I think she's getting so adventurous now. I'm going to have to line the house with pillows. For the Foster family who used up all their savings to pay for the orphans. Hogy végignézem, ahogy kitöröd a nyakad. Apádnak megígértem, hogy vigyázok rá. Steve, nyugi, neked is tetszeni fog, ugye? Valami jó az idő. Cső, haver. Mi van? Gyertek közelebb, fiúk, gyertek, elkezdjük a munkát! Čo sme si minule povedali o konkrétnosti? Mám byť konkrétny? Prečo si o 1 ráno do nekonečna hovorila o Volkerovej? Artur. Chcel som spať. Alebo, veď vieš, nespať. Myslím, že o tomto by sme naozaj nemali hovoriť. Nie, to je dobré. Signálu a najdete se opravdu kdekoliv. Chcete mít sebou na každou cestu spolehlivou mapu? Stáhněte si zdarma mobilní mapovou aplikaci na www.mapy.cz. Také vás